Ese wari uzi ko watunga imashini zituraga amagi iwawe? Uyu munsi reka turebere hamwe ibiciro by'imashini zituraga amagi, imashini za manuweli. Ni ukuvuga ngo imashini za manuweli ni imashini zidahindura amagi zo ubwazo, bisaba ko wowe nyiri imashini uza ugahindura amagi mu gihe cyo kuyahindura. Reka turebe ibiciro kuva ku mashini y'amagi 60 kugeza ku mashini y'amagi 1000. Imashini y'amagi 60 igura ibihumbi 100. Imashini y'amagi 100 igura ibihumbi 150. Imashini y'amagi 150 igura ibihumbi 180. Imashini y'amagi 200 igura ibihumbi 230. Imashini y'amagi 300 igira ibihumbi 270. Imashini y'amagi 400 igura ibihumbi 300. Imashini y'amagi 500 igira ibihumbi 350. Imashini y'amagi 600 igira ibihumbi 400. Imashini y'amagi 700 igura ibihumbi 450. Imashini y'amagi 800 igura ibihumbi 480. Imashini y'amagi 900 igura ibihumbi 500. Imashini y'amagi 1000 igura ibihumbi 550. Nawe niba ukeneye izi mashini zituraga amagi, haba iya manuweli cyangwa se iya automatique, banyandikira cyangwa se ukamamagara kuri nimero 0788 98 31 68. Iyi nimero iba kuri WhatsApp.